A kraj godine rezervisan je i za još jedno zimsko tradicionalno druženje Rotary kluba Budva sa svojim prijateljima iz regiona, iz više gradova regiona. Tako će biti i ovoga puta, naime sjutra 13. decembra u hotelu Splendid biće održano Ladies Night veče, gdje će rotarijanci i ovoga puta u svojoj humanoj misiji prikupiti sredstva, nadamo se značajna, kako bi donirali za nabavku nošnji za podmladak Kulturno-umjetničkog društva Kanjoš iz Budve ovoga jutra. Sa mnom u studiju je gospodin Miroslav Rađanović, predsjednik Rotary kluba Budve. Dobro jutro i dobrodošli. Dobro jutro, bolje vas našli. Pozdrav vama i vašim gledalcima. I znam da su završne pripreme za sjutrašnje veče u toku i da sve činite kako biste svoje drage goste dočekali na način kako to uvijek i činite, a to je da ih lijepo ugostite i da zajedno u humanoj misiji ovoga puta prikupite sredstva, zar ne? Pa ovo naše već tradicionalno druženje, ovo je 19. naše druženje u okviru Ladies Nighta. I stvarno se trudimo da naši gosti se prijatno osjećaju u našem gradu. Najbolje govori o tome i odziv da preko 150 ljudi gostiju će biti što rotarijanaca, što gostiju prijatelja Rotarija. Biće sutra večer u hotelu Splendid zajedno sa nama da nam pomognu u ovoj našoj akciji. Mi smo ovoga ljeta imali, vaši gledalci to znaju već, imali smo jednu akciju, nabavku digitalnog kolposkopskog aparata za Dom zdravlja u Budvi i ta akcija je privedena kraju. Aparat je plaćen, očekujemo svaki dan da on bude isporučen, pa se nadam da ćete vi i to propratiti tu primopredaju. Naravno, uvijek smo tu. A ova sutrašnja akcija je posvećena nabavci, kao što ste rekli, opreme za djecu, nošnje za djecu Kulturno-umjetničkog društva Kanjoš iz Budve. Isto tako u okviru ove akcije nastavljamo i našu već tradicionalnu akciju pomoći talentovane djeci Budve. Tako da će sredstva koje se budu prikupila sutra večer biti namijenjena jednim dijelom za nabavku opreme za djecu, a drugim dijelom i za produžetak ove naše akcije pomoći talentovane djeci Budve. Da, zaista vi ste organizovali tokom prethodnih godina niz humanitarnih akcija, da pomenemo samo pomoć za slabovidu djecu, zatim pomoć za bolnice i na Cetinju i u Kotoru, pa za Sveti Vid u Petrovcu i to je samo niz, zar ne, akcija. Muzička škola nam je tu također. Trebala bi malo poduža emisija jer mi već 22 godine, od 2002. godine postoji Rotary klub i svake godine bar po dvije akcije pravimo redovne, a tu su i ovi što ste spomenuli global grantovi, to su grantovi koji su preko 150.000 eura koje mi skupimo, kao što je opremanje dečjeg odeljenja bolnice u Kotoru i opremanje ginekološko-akušerskog odeljenja bolnice Danilo I na Cetinju. To su baš ovako veliki global grantovi. U pripremi je, pošto u Narodnoj rotarijanskoj godini je guverner distrikta je Veliša Stamatović, koji je član našeg Rotary kluba i u okviru njegovog mandata pripremamo jedan veliki, baš veliki global grant, najveći na ovim prostorima, opremanja svih škola, predškolskih ustanova sa opremom za djecu sa posebnim potrebama. Trebalo bi nabaviti negdje oko 950 tableta, televizora, interaktivnih kompjutera za te namene, softverski opremljene za te namene, tako da se priprema za tu veliku akciju i što je najbitnije, tu akciju će da radi svih 8 Rotary klubova u Crnoj Gori zajedno i to bi trebalo da bude global grant između 320 i 400.000 eura. To je baš ovako krupan zaloga i već smo počeli da se pripremamo za tu akciju. Sigurna sam da će i ona biti uspješna kao i prethodne, a to zaista jeste jako lijepo razmišljati o toj populaciji. Evo da pozovemo još jednom sve one koji žele da se uključe i da budu također humani, da mogu svakako da i oni doniraju sredstva i za ovu akciju koju ćete sjutra večer organizovati, ali i za Global Grant o kojem ćemo, sigurno sam, tek govoriti u 2025. godini. Dakle, da ponovimo, sjutra večer u 19 sati i 30 minuta Ladies Night, rotarijanci u humanoj misiji za nabavku nošnji za KUD Kanjoš.
Tako je, nadam se da ćemo se i posle toga čuti i videti i prenećemo vam naše utiske i naše rezultate ove sutrašnje donatorske večeri. Da, služiti zajednici svakako, a Kulturno-umjetničko društvo Kanjoš sa više od 5 decenija tradicije svakako zaslužuje da na njega obratimo pažnju, pa i svi građani Budve, ne samo rotarijanci, zar ne? Apsolutno. Hvala vam mnogo i srećan s jutra.